Petaling City fighting! Asal City fighting! Hari ini 3 November 2025, Majlis Bandar Petaling Jaya berbesar hati menerima kunjungan daripada Mr. Oh Si Hyun, Datuk Bandar daripada ASAN dan Pusat Tertinggi selama 14 delegasi. Kita berterima kasih kepada Mayor daripada ASAN yang sudi hadir, dan juga tujuan kehadiran lawatan hari ini adalah untuk adakan sign MOU dengan K Plus Mart di The Curve pada petang ini, dan juga nak belajar bagaimana pertanian bandar di Petaling Jaya. Delegasi akan membuat lawatan ke PJ Food Valley dan Green Street Farm, dan juga bertukar pengalaman dengan pegawai-pegawai kita tentang pertanian bandar. Setiap tahun majlis akan menghantar pelajar ke program di ASAN, dan kita berterima kasih kepada Mayor ASAN. So please also somewhat from you about the Petaling Jaya. 편하게 Petaling Jaya 느끼신 점 한국말로 부탁드리겠습니다. 페탈랑 자야는 굉장히 현대적이면서 또 자연 친화적인 도시 같고요. 굉장히 행복한 도시 같습니다. 아동 친화적이고 환경 친화적이면서 평생 학습 도시라는 걸 느꼈습니다. 특히 열정적이고 역동적인 지도력을 갖고 있는 메이어 자아리를 갖고 있는 그런 도시이기 때문에 아마 더 행복한 도시일 것 같습니다. 앞으로 우리 아산시와 페탈랑 자야가 더 많은 우호 협력 관계를 갖고 양도시가 더 발전했으면 좋겠습니다. 감사합니다. It was really honorable to meet the Petaling Jaya city, which is the really urban tip, and also at the same time with the eco-friendly and a lot of like a good, passionate educational program is inside of it. Especially for the mayor Muhammad Jahri, who has a lot of passionate and really has energetic energy, who rolling some this Petaling Jaya. So he believed that because of him, so all the Petaling Jaya is going to be getting better and better, and hope that the Asanshi also can get some more collaborate with the future each others. Thank you so much. Okay, thank you Mayor. Itulah hari ini kita akan membawa rombongan ini ke tempat yang kita saya maklumkan tadi, dan semoga hubungan baik ini akan berterusan sehingga bila-bila. Terima kasih. Thank you.